shimya kini ke kabu kandiat ban ai kubor ke bahaya ka multi constituency obviously ba menin kesni ngilayo ya ka allotment jong ka surok UG road ka bangikot ka umsning jagi road ka ba nakapor sa kapor ngala ju pensngau ba nakapor sa kapor ro ki demand ki ba pero lagi pait ba nang sosno jong thai multi constituency dengan kuat ban shimya kini ke kabu kandiat ban yathu ya constituency hi borok wai kam tam ye kitu gisnong kiba pendon kam ya kene ke surok kabala sa daki sausan san post nem menchwa umdan repair umdan no mono wasna handrai menta pada moh nga penpau ke sungu ya ke PWD department ya ki teams ki repair kiba la shim ya ke benta ban pendep ban penyo ya kan ke surok de ke khobor ke bahang ai ya ke multi constituency ba ngilayo ka allotment kumbang lajukan na kapor sa kapor ke ba sispa khat saw krur tangka bat ka allotment ngilayo ke city tikana ngilayo bat kani ke kam ngatrai menta uteyo lani uni uteyo banwan lada uslap wailat mo de kani ga company ke bade ban tray ke balayo ya kani dan sedang no ya ke kam ban tray ya ka de kani ke khobor nga sukwa ban yathu kenapa kan lor hukum kecik aimen sim mau ya ki no song snong jong multi constituency borok wa ya jo kapor nga sobat parmap napi di perlok jong multi constituency hot ngatip kade ke jingi khun ke ba nilai khun nadu warja khatpra haba de ba suro marsen penjob yang nanti kum emele kane kade ke suro ke bandung kongdo ke ba nga propose andai nak kita memlak menkiam ka sateng no nakawai ke benta sakawai ke benta nakawai ke por sakawai ke por ndrei kumbangi angnut kumba ngila ya tristom hi baro banyak penyo kalawan urlong no mentaban ngin sedang no kala syari sisi kadai ke jingso tenat bat ke jingso shngan nagaleng jonga khamtam kumu amele no mikman hoj phang arphang ngila don hapdeng ke jingdo mensem no nganum len ya kata handai lembaga jung donlang honorable chief minister jungi honorable deputy CM jungi bade minister in charge jang PWD roads ngilala ban pen urlong ya ka kumbangi kwa kumbangi yang nut dengan kermen scam hapo onru lane nyau benai ngin la ban pendep yau ka company ke bala yo ya ketika kam kan la ban pendep ya ketika surok ke bagi ngila angnut di sausan san posnem bat nga kular repi ba wadna dangan num yele su na mahuti ngan nilai non kremro ka jingbut din namata ka cek surok pat kan teng bet kita kan ke mensim ka banga kwa ban ai pipim dei ban so do mensim na mangan yele na sepo non krem ndai ngakwa ba scam ka mensim mo shania bet kum pichu shania bat ngan budin bet danga pun kam makna sunong krem ngan budin bet habakut hi namanta tu surok pan pudem namar teu deu jingkular bangala kular neru bencuang bar ngan sultanat dia ladi ruba ngilala ban pun urlong ye ukai menta kermen scam ba masen ailar hinu slap kulel chalisni ngin yo ban sedang ban ngin la ban pendap kat ba kulo bala kanang ba ke constituency kan yo ban penan kambul da kiwai kiba mo ki group sene ki seng ba per ki balu juan teng ban ya keren ban ngai gani ro ki bangala ai ke assurance ndo mensuaru nga so ban ai kubor ya piru ba to ban ya songsuk no menta no ngatip ke pressure ha piru umdai ki bakai nomor piru kum ki seng ba per ki bun ki pressure ke ba PPO ki pai ba bun balang ta kum ba piru pila kit kya bat pila pun sngo ya ngan ke por ngai kublai ya pi ya kata ka jing kit kle ke ba piru pidon ta handrai mo nga so ban ai kajiro ya pi itu bisa ke bala juan teng banyak keren banyak khana ban ngamani discuss bana habare betul surok te mentahi masuku apa no ipi ba ngin lalong banyak mo banyak nungkumno ban yo no kajing chon taj pang mar bangila yo surok